Čestitke, Tina, kako ti je šlo tole dirkanje v mokrem, razen tega seveda, da si zmagala? Mislim, drugače meni je bilo zelo fajn, jaz sem uživala, bilo je par napak, mrskejšnja tudi malo večja, kakšen padec, drugače pa top, proge, odlične, pohvala organizatorju, res. Po taki dirki so druge lažje, ne? Ja, so bile tudi že lažje, ampak so bile tudi že težje. Tako da, odlično. Hvala lepa, se vidimo na naslednji dirki. Se vidimo. Congratulations, Tarmo. Probably the only guy who wasn't cold out there today. You're from Finland. Yeah, it was a bit wet today, but actually not too bad. I was expecting worse. The trails were still pretty rideable. Yeah, it wasn't too bad. It was raining all the time, but I had a good jacket and spare gloves and goggles, so it wasn't too big of a problem. Happy with second? It was a battle. I mean, the time probably doesn't show everything. Yeah, it was a really battle. Stage 3, I had some problems. Take some time out from that. Otherwise, pretty clean. It's our first race for me this season. So yeah, a lot of things to improve, but it was a solid performance, and then now I'm way more ready for the big races. Thank you. Good luck for the rest of the season. Thank you. Čestitke, Vid, domač teren pa vendarle ne tako domač. Kako se počuti danes in to po vrnitvi po poškodbi? Ja, res je, v bistvu tu je na Koroškem, ampak že par let tule nisem načeloma kaj vozil, tako da želel sem si iti na tekmo brez da poznam traile, odvoziti teko znam in ja, fajn se je vrnil po mesecu pa pol brez kolesa, ne, fajn drugi dan na kolesu, tako da me veseli, da se lahko še zmeni pelem, pa da gre teko gre. Naslednja dirka? Bomo videli zdaj kakva situacija, ampak prva večja je pol svetovni pokal oziroma EDR v finalu, ostalo pa odvisno, kaj prije še. Hvala lepa. Enako.